O te whasisilatu o toi amatalia nei te onumanga al fono au whai tula fono. O te tāpala o fionga at palamia mo le lafo. O le atu le ngang whaftai tele I lau fionga I le whangwhetalai nei po I tūla le aso. Mo le tausinga ma le tautenga o leo mātu I whau te ringo sua le tātou mota. Whaftai tele mo le tāpenanga I lau fionga le whelautusi ma sui whelautusi ma le tātou ofisa. Mo pelo tō malosi tautua le tātou palemene. Ona o le tāua tele o le neitu la fono o tātou whanga solo pea, lau fionga le whangwhetalai. Ato ai Malaysi tu la fono ta ua telefoi o lo nga solo mai o le tato foreign investment ona tu el tato malo fa tu in le lafo fa pea o la tato malo lo le tato malo longa masani o le tasi ona tato to ya fanga poto mai le tu la lua a solo le tato fono se ia pasia tu la fono lo tala no nei ma le tu la fono o lo loma mai mo tu la fono pisnisi malamanuia ona tatou malolo ai lea ua vaai le tatou malolo iai nisi o fontanga tāua aua to iai lau fionga le whangwhetalai ia meisi foi nisi o le palemene e fia malanga e se atu mo Samoa I le aso atae ao ma umanatu ai tatou onsai papa veloa le tatou ngaluenga mo nei aso se I pasia uma a tatou tula fono nei lua o le lafo le lau fionga le whangwhetalai ma le ngang whalalo Malo whaftai. O le lafo lea maranganga whaloalo leo a tō whafonga iai. Whalua. Whalua fionga mistao o whatoanga, mistao whamsnonga ia whapea fori mistao tupe maua, mane mistao diute. O le fisiri pea la whamaunia le lafo e whinangara isa o noma le ioi. Au ese le ai, ua manu malo le ioi. O le a whawau tato ngā luenga tusa ma le lafo o whamaunia. E whatati ese tau manga le fono au whai tula fono mo le malo longa le tae au. O lo sau noa le fionga le sui us fono mo sa nganga tas. O te tāparo fionga ina I e tula I mai wha au lau sau noa. Tai lau fionga le whangwhetalai. Whalua le nganga pe ona. Sau noa le fionga le palmi e whaftai e whelau tusi. E malpa ia o le tanga ruenga wafoi le tau tenga o le nei. E tu la ia mo foi malo sil tino e tu fa wa wenga pal meni tu lai mal fa lo lo fo talai ia tu sai foi mal fo sanga pe ta un fayet nga moni lo fo talai o le ta o le tu la fo no te umale e po le tu la fo to fa il mai ta o le ta to no le o se vale il todo aso ta to tal noi ese mai a isi fala tonga ma tulanga foi pe na masani ai te le ana a mai so ia inga tana no pasia pitai o tula forno nei e o le tato mai tau o le tama o inga le o tato tuno o lo fa pena ona lio le sai ai pui pui e malu e ilo na tau le la ule mai tau lo fionga fongtala pita yana la swinga te tele ia wa mai tau ia e te tau na tato e la fo ia e to fama le utang e na ia mausali ma ato toa ma ano e walon fatinoina nga fo le tula ia lo fionga fongtala fa ali se manatu o komiti fatonu e tele fala tonga tato malo fa pena na wai fatino ia tula pita ia no se ale komiti fatonu le o fatula mai ila ule mai tau ya fu tula fono na to ile la fionga fong fatalai o le fasili fa pena na o so mai pele il manatu e sa o apena no tato tilo ele malo yesu inga tele a mai tau le lua fe sulima na fa pena na fa ele su inga
Ia ma tai fono ai le fionga le kovana. Le manatu lau alunga sai ai. Ile nava i tau awa o lea sa tato wasa mailo ngasami le. Le fio atu le fionga le. Tai o le tua ngai. Ia o lona temi le. La foli mea na manatu ai le fsuia inga lea ina ia whapenao na tuma oisea. O le pui nga malu. Ia ma aua ne ia afia i se whapokiki. I la ule mai tau. Wal na foi temia o komiti whatonu e la malaina o tatou atunu o se atunu to i titi. E oi, to i titi a inga o matangata. I loa le lesi te mali, i lesi te mali. I loa na pisinisi. Tau te malama le leifo i ai. Le lau fatula i mai le suinga lea. Wa leo te fono le kovana. Ai o fautuanga. Na lai o Natalia le nava i taimi. Le nava i tau. Au fuala ia lua fe sulima leo ua lua fe lua sulima leo. Leo o tue faile suia. Le mai taula ne usunga fono. Le pe le ua vave ea. La ua feonga le palimia ma le naitu. Le nei suia inga. Le ua whanatinati se awala. Le nei suia inga. A o le aso na fianga. Pe a fai. Whanga solo pea. A tu mau pea le taitai fono le kovan. O vesili o lea. A pe nao na fatula mai i lo o lea. Manatu vai. Ia ma le nei sunga fono. E eise a fianga pe a fai. E tu mau pea. Le kovana e taitai fono. A le asi tilo le malo. Pe a fai se swinga. Ese mai le taitai fono le kovana. A wā o mafuanga te tau. Ma mafuanga na lai. O na fai le sui inga lua fesuli. Fautuanga. O fautuanga. Na ia malu. Ia mapui malu. Tamau ainga o se tatou atunu. A wao i, o lo whapenao na whawai ai. Na o whionga whong fitalai, o atu na ngumlo ai ole nei usunga whon. Ale mai tau, o le a se a fianga, pe a whai, e tu mau per kovana, e a vea matai te whon. O le wha solo ia o mawhau whonga I mea o te tupu, lau a whionga le whangwhitalai. O le tātou te tālia le susu enga o le tātou waafo le nei na whatau, 2 miliona nā luai. E o mal teimine, o le tālia le tātou pālimene. O whea o whai e le susu enga. Whea afuai, o le komiti whatonu. O lātou e ona le whautuanga na awe le minsta. Ne na whatau ele wa. O nai fōlinga wa ia o te whaa. Ila atu ina ia whapena. Na sila te toa ia ili tātou whainga malo. Eo. O le komiti whatonu. E ona le whautuanga. Lea o le iloa atu ili tātou 2 miliona. A lea lawa ili tau nu mele wa ai samu. Wheo whai ai. Le tātou EPC. O le komiti whatonu. Le ngau o i tātou IPC. O le ala tō whautuanga na awe manu. Eo. E le fwoi lau o tātou sila i komiti whatonu o whatula i mai. Eo. O ai e a whaina, o ai e a moa, pe atu lai mai ni pefea. O le mātou mai tau le nā. Leo a anginga i le. Ma o tanei le finangalo o le neitu. Sila tutoa ia. O se mātou tau whaafale maula o whionga pālimia. Ia. Sila tutoa la o whionga i le tulang. Sao le lei oi. Ha me o me sili. Tupe maua. Eo. Tupe fau. A tina e sio tātou atunu. Ele se mele anga. Ia.
te tau na tātou sila toa. I lau te lenga. Ia pele o no hafa ina ilo tātou atu. Te le ati na e o lofa penao na fuafua. Le lei. Le se mele ang. Ale anganga le na. Ale ale me o le a hafa ina ai whainga wha vai o lo iai le taimile nei. Ne pao te tilo ele. Ele li poti e luafelu wha, luafelu o lima le. Pal tupe tututu. Ea o lo le le. Au mai le whau tuanga. Au mai le li poti e soi tu sili. O lo le le. Ea la tu fuafua. O le fesili la na le tu lai mai tea. Ea pe a whaile fsua inga lea ai tu maua i pele. E ko vana ile. Tu langa i peo nei. Autonomy. Aua ne i lua luangia. Mani whainga whapurkiki. Le anga o i, o le whatu leo, o le wainga o le tamao ainga o siu tātou watu. Naua whionga le whangwetelai. Salo o umana wha leo le telo sui mamalu. Manatu. E tu watu inai laua whionga le palamia. E malaua wa. Laua whionga le tamaitai minister. E toi sila tutoa iai. O te le tali tonu i lea upu o nai nā le malo. O tātou le malo. Ea. Tātou olo pito waa ma. Fitu una e munia. Whainga wha mataili na. O le ale tō whae. Tele iai ma le me fukusia iai. Aia. Lolo hafo i se me finangal ia. O manatu. Le anga whainga tā o le nae. Ea. Tu mai nāle. Toi utei o le. Ia. O le awa penao na, toi sirisila ia. E o tau te whaia le nganga wha porkiki o le toa tele o le nai tu. Ia ma toa lai titi. Tātou te whitu nai muni au. A watu a mātou whautuanga. Ia, sila tu toa ia. Ia le nai tu o whainga malo. Ia i mafuanga tau e peo no. Mahu atu i niso minister o sau noa. Minister tupe mau. Tau. Se melea. Sila toa ia. Whainga whawai al tātou partupe. Pola ale me mafuai. Ale tūtoa tasi e au mai ele whautuanga. O se mea tāua tele. Ai sea, o i o lo o sau ia. E tamau ainga o siu tātou atu. Ale nganga whaloala o whionga whungtalai. Tunga awhana, neusu ngā whono. Whaftaila o whionga. E palimia o tō fia te mamatua ili. E whionga e atea, e lea mo minister. E o mamana, lau whionga al tama. Whaftai fo ili. E le suyo sa whatalua. Lea o tō lai maile nai tu. Malo le pali. Ia umai whal pali inga, umai e nofo na. Ia o lesi la mea o lo nofo lo i mele nofo le pali. Ai malo le aso o moto e no foi. Oi olea, ia o mamana. La o fionga le. Ia langa le uta ua vo le sui o sa fata ia tu atu le no le sui o sa fata lua. E le uso foi no le va. Na lo le fiafi. Mai le uso le luma le tangata la tawaloi. Mana ia manongi oli lau rosa tu mai so song itu mana ia alua to fa tu le lilu se tu mai ia talos mai ia el talia leilu talos saya na mai mo manongi lei ale la tau nu ta va mai manongi liang matango fiele urfatuina famnianga sa uno fanelina e onga sa uno pita o fatamali ia ne foi lá o sa uno le to tau fanua le mali to ia le yo suanga o mountain alanga te tena fa fonga lu tu malo mele o te fa pe atoi le ai lo na e lo na tulanga o le silsila mamau tiltilo mamau
mo le manuia o tangata. Ia o la ua mle titilo wal manuia le mantu tu malo. A leo se fsuia ingo na foa. Ia po se tau feulanga se tamai manu lai titua i lima. Le io tau titilo. A wai fo le taimi fio tau feulanga manu lai kikele lele. Kau vai se manu la po a kalo oso. Ia pe o tulanga ia. Ai fa tai tele mal fa munianga. Alo. La o fionga le tau fenua. Ia pe o se tau tala talatu le tau toto e ne fiaf ia manuel fono. Alo, se amu ia o sa fatalua. Tele a fa manuanga le tu mo. Ia awa te pole. O poa fo le tunu o le masina e malu pe we lilu. Ai lo na talua. Ia fa mo mer sa noanga sa nganga tas. Ia, whaftai, ai, o sia uso masani a matala. Te o manatu sesi e iso ma vae a leona. Ia, e whamanu atu, e lau no fo inga, ia, ele nei foi, e paia inga lau, whionga riri whipule. Ia, lau o whionga rifong whitalai, paulea, o le nganga moni, ia, o le tu atu. Sa mātou tu alalo ele nai tu, ia, sile titoa iai, ia, lau whionga riri pālimia, ia, malo o waa. Ia, to e fitu nai muni au, tātou atunu, e whapenai. Fursa ilava, ia, mai. Tua lava le o, ma, whapenau na. Tonu maato atoa, ia, manuia o whaipa alo whonga riri pālimia. Ia, wār whatino inole, tātou tula fon. Malo sa noa. Ia, o le au te tele au fautuanga ma tima inga. Tu malu mai foi fautuanga a wale malo. Ia, malo whaftai sa noa suyo sanga ngatas. Ola tu e mai tau atu lei tu ma o le o tu e tele lava ni sui. Le o fo mai le sui o ia se maria fenoar sui i tu pa lalo se tu atu lava no ta ta malo. Lava se usi le saunonga sui malu. Ile to e vai a fo le fala oto. La pa anga le moto le fionga le to tau fanua ma mai fata si lo fa maleo. To pau fo le tangata o lo hotel ton winal night tu le mat. O lo fai mataula i le vale na o li siri nai te sau vai ai. E whaftai moltu alalo. O le sau noanga i komiti whaton sa o le lei. Sa o le lei tato SOE. So lente nei na sisi lai. Ua whono uma mo leo rua i teimi au mai te whono ma members o mo board e whono whatasi. Male matanga luanga, male minister, mamatoto tolu ia le responsible minister, shareholding minister and sector minister. Tara noa ila le mea tonu a le te sau no iei. O whai unga wha le tonu a le teitei whono ma board members. E tātou te safai te mirinei. A le fo ina whatu tala le PC. Le wai sau no ni le tātou waa. O le a. E le aise wheso ta inga teitei whono ma board members. Mare malo minister ono le al tu la fono na vese ai minister mta te fono ai fa te fono le tunu e la tau fo atu nei ai sa o le lau sauno or committee le fa tonu le central bank le a fia pe SOE e tu matila lona stuto tasi fa foi le tungalunga le tungaluma ini si sui tia tu atu fo lava tu langa le sa iai le te fono nisi la foi mo tato central bank nala na vese ono mela I fa pele tu te atu ngalu ai wa no fo ma mata na fautu la fono ya ngai ana pisinisi a tu le me sefe central bank sa o le lei ma na tu te lota ngata te fono I tu po ila fa vitau le na sui swinga lua fa sulima Ele taimi lana nei, ele ngalea tu ngalu nei te foto e sausa si fai pisiris. E rei firifiri te fono taimi nei, e lo po se fai feau. Po se misionale. E po se tangata e matua mautinoa e matua tutotasi. O e sirfi mai la o fionga le tau fonua al maleto. E ngaulea na sauno mai nisi, ike e fo lak se fai pisigisi fai anga fai ngai fekau I maia. Tatia mai le langona o le firita nganga, le fili ina o le komiti le nei, langa le laititi. Ta ua ae whawhetai I lo whinangalo. O le tātou waa le te atu ngalu iai. O le tau whai tātou malo to e mo male tupe. Toi titi au mana whai. O le tau whai lo le to e whatu langa
E toi maua mali tātou tupe whaola le 2 miliona le ana ave. Ao tātou APC, o lai matua e toi fono le whale tonu lai e. E levo e tātou e mai pēr pawa, oina pēr pawa. E tau te loa tio na whai na mua i awhi lau tā. Maua kupe le middleman, e le ma whai e APC nga kongiki sao le mitu pisi. Oila e onga mena, whai nga wha vai ia le tau fono atu nei. O sao le APC e tala noa le mitu pisi na whai afi. Ia wale ma whai na o le APC. O na i tangata tā miro le sa iei o le middleman. Middleman fo na len tātou pisa i li poti le na mai Samoa Land, ma isi me tātou vesi e fo. Uia lea, e tā ua lo whina ngalo. Ai la fo mai, la fo mele whātou tuanga o le komiti le la whiri i. Ia, e luma o le atua le latou tau tinonga. Ia, ma le ngang wha lolo. Malo, sa unoro fion te taun malo, ia o nisi au vai ngai whapula i fuafua ngā luan mo mau, ia mo poupo wartu la fono lo tatu tala no ina. La tuatu leva no le sui o ale pata i tupai lalo lo tulai mai. Sau no ia tu sorta tu la fonte faofi. Ja, aftai mo le ava noi. E se manato le nei tu malo. Tu sol tu la fono tal no ina, malone taua. Ja, mo mo fa tu lole, mo ta fono le tunu. E fiola o fionga le fonga fitalai. Ja, ia le fionga ile. Palimia, e tai o tātou malo, sui palimia, ia lau ka peneta fitfilia, ia, mai lei tūle, ai mai se ia minsta lango, mai lei tūle, tai o lei tua ngai, ia, sui mamalu umo le palimini, ia, malo, lo lavale, ia, ai ale a fio, whaurulungo mtanga ruenga, ma whala apopitonga tu maoti, ia, malo le unisai, ia, sa mo Penana, whawanoto, teimi tāua, wa tapo ingo whanu iso Samoa, ma lola wa whawanoto, teimi tāua. Se whai atu pesi nao whamāloi leo. Ta mama tua, tu sol tō whinga, mana wala awina, ia whamanuia le tua, pena fo isi uso mai sa whatalua, ia, tu maule, whamanuianga le tua leo, fionga mo pe manatu, a wāre whatanu ino, wala awina. E le umi foi se manatu au te taritonu. Masalo o le amai aneia ia lau si au tamai foresanga le tau whai atu. Ia ona mai ai leo le tatou ai tali lo le minsta. Ua pe ua fōlinga e. Leo o mai au matu e. Me foi le eri tu totas. Ia sa olo to harfa matalanga i le se tau fiofia. E eilona le si tu. Ia ai le fo le si tu pe ia la tau alanga i tonga vao pe a. Ia malo faftai i tapua. Ia tapua inga Samoa pa fonfong mai fa vanola tu taimi ta ua tapua ia le fono uso Samoa malo faftai manuia la tu tapua inga. O vaenga e tolu e pito silina ave ere fa ta ua le na fionga le minsta. O pulenga le lei o ia tu maule tu tasi ma le accountability o vaenga ia tolu o le accountability e se lau pasene lau fa o na u titilo e le lei atoa o le tau iaisi siringia i le tuto tasi pe a fa pasenga atu i le tūlanga o tātou tūla fono ai sila lau o fionga i le minsta ma le tūla fono. Teu. E se le mānaia o le talaanga o le wharitupe tūtitonu. I le tūlaga e toa lima la tō poata. O le mafuaanga o le whamatalanga. E toa lima le poata le wharitupe tūtitonu. Ai nā o le lima sfuru afe ngata mai eile la tō tupe whaonga. E le tutusala maisi tātou pōat sia pēna tā ua i tele o taimi isi pōat. E tai se lau mon tupu afe aluai latou. Tu sa pele a tōre tō alima. Le ala ua i eile tūlanga o tō e si i le fitu. Ia pēia o tala ina whai atu. O se whaamatalanga e tu atu. E sila i eile le lei. E whaatino ai tiu tema. Whaiva o whapena ana whenga iei. Au tu tilo atu fo i tātou tupe na whapena ana fo i mai e tātou whatupe tonu tātou budget support. 2 miliona.
10 miliona mai le profit, ia ma le 10 miliona mai le interest rates, mai le interest, ia nā ma wai le 2 miliona, o foi le tātou lua tolu lua whā. E foi nā foi mai e tātou whātupetu tonu le 10.9 million mai le sosoani tātou party support, le tupelea mai foi le interest. Ne le eise tūlanga wha le tonu sa au vai atu e tūlanga ia e whātūlangana. Ai pia ona whamatalanga na o a whamatalanga e watu. Ia, tangtanga i eise le lei, o tūlanga i le. Pauale tūlanga leo te vai ai. O pe whawholinga o tātou whi nau, o ai au ai le atua. La ua whalongo, o te leo taimi pe nao le atua, ai te ioe mitari tonu. O le atua maran fo inga mana whamanuianga. Ia e le taitai na whasenga i se tasi. E i loa le whamanuianga le atua, i launga luenga e whai. Ioi. E le olo wata maila e tau mitai mai. A o le whatau nuhina o launga luenga. Le siwa enga lau o fionga i le whonga whetalai. Tau ala tui lau o fionga. O le tātou whātūlangana o lo iai nge i le tātou tupe o le tātou tūlanga le tātou tūlafono o lo whanga solo nei. O lo nā matanga mai le tātou tau a mataina la o fionga le whonga whetalai. Ia, marisira fia fo ina tātou o tātou puisi tingo o mai a tātou pepa. No ina pina a mata mai e ale fsiringia e lo usui o le tūlanga lea. Mai tātou pepa o tātou puisi tingo. O lo tu umai ai o le tūlafono le Central Bank, e whaatino le fionga tamai tai kovana. Pita iane tau te o atu tātou whaatino ina. Wa mai fo tātou porkalanga. Wa ese fo ia le vaenga la sa wai. E o ilo na whaatau nuina. Ia na toe so ronga le leila. Peo inana a mata mai eila o tiritilo. E sinta mai whaale tonu i tūlanga ea. O la ula wa aima la o tiritilo lau o fionga. Pea o le amatanga mai ana, amatain tau whaale tonu. O le popolenga fo ile tau watu le tele o manatu na whaalonglonga. O le popolenga i fisuia inga le la tau whai nei. Pe ieiso na fianga si tātou malo. Oi. E le aia ma se a whai na o whatu sanga fo i o isi tū la fono e per tū la fono nei. Paualo na tāua. O le tātou Central Bank, whatupe tūtonu. O le SOE, e whaia e la tau le la tau pa keki, so se SOE ia, a leu te vai atu i vaenga o tātou tū la fono. O le au mai ai lalo. E whaatūlanga mai e le tātou le fionga tamai tai pule o tupe, ia ona aveilea i le Minsta. Ia na whaanga so le paura nalo na se senga, le au fisiria i lau fionga le Minsta. Nai tūlanga ia, a tūlanga uma pe unau tā ua. Ia ele aia ma se malosi. O ia i whamatalanga ia watu. Na watu ina e lau fionga le. Tai o le maloma lau fionga le palimia. O ia le lau fionga le Minsta. Se tangai le tūlanga le lei, sili ona le lei. Ia wāre whatau nuina o le tātou. Sui inu o tātou tūla fono. O le lau whawasengana ma lau si whanga le tua i le tātou ngaluenga o whaingi. Ia, o le tataloa, i e eilo na manuia, i o le tātou fuafuanga whai. O te no whalongolonga nafi le saunoanga le fionga i le ripale mia, ia te au foi. Wa matuai o tia foi lo langona i le saunoanga le fionga le ripale mia. Ona e taruai, o le mana ia. O le ana saunoa mai wa. O a fo i le tūlanga o le tatalo i le. Na o i le. Pio le tatalo fo i le asolmona, tasiri mea mana o mia. Ia, manisi mea pito sili o le tāua. Ia le na o iai. Whaamanuianga lana le tua. Lea e ai nei lea sapi ai nei le fionga le ripalibia. Whaamalo e le tau se lua tui lau fionga.
O le tatalo ala ia lau le neisui, o le mea sili ona le lei. E le lei mo si o tātou atunu, mo le luma nai. Yo le tūlanga nai, e mana o mia. Ai, le i wha o maina lo o awanoa. O mori atu le wha maa loma le wha taitele lau o fionga le fonga fitalai. Tu sa fo le wha awanoa o te mitaua, te o tuai le papai eina o le primary school ale nei tu malo wha fitai wha awanoa o te mitaua. Le foile, malo i lo tu te wha tino lau o fionga le minstao a onga, wha fitai tele. Ia, ua fiasi o mātou tu malo i. Ia fio atu, matala atu a au. Ia, nāna whamanatu atu i reisi vaenga o tātou minsta sa watu i wala aulia. Sa tā pā ia le akaunta le matou a onga. E tu i eito mea rofa. E o maritemine ele ai ma se mea rofa i tonu le akaunta. Ai te fia i lola po lale mena nei tā pā ia. Ni tā pā le akaunta. E tu i ene mea rofa. E lea whaina pau ane mea. Ia ane manuia o le tua i so se ngā luanga whai. Whawhitai tele, tai molo o awanoa. Ia, whamanuia pē le tua i lau o fionga te tai o le malo. Ia meise lau au waa whitwhilia. Ia minsta lango lango. Ia, liu mai le tūle. E atua le fionga te tai. Ia, sui malu umole. La vaenga, ia, meise foi maua nei masio uso nei. O lo tutuile. Pea le whamatalanga fo ile e le leileanga. Ia, le whailau tūsi mar. Talinga tō mar. Whamalo mo le. Malo. Lango, ia, ma le ofisa maru. Malo mo le. Tau singo tātou whono. Tō se awala i so se. Waenga ese. Ia, i pere manuia o le tuai. Manatue. Whaatino ai a ngā luenga tātou pūlenga o tātou tanga ruenga, tāla po tonga tumu o te sio tātou tumu o wale le lei. Ia, manuia tele, whono uso sa moa, whawhitai mo le apanoa. Alo, whawhitai lau fionga sui malu, ale i pata i tu pai lalo tu sa i fo i lau saunoanga matango fi, ia tasi ia e fo i lau saunoanga. Ni iwe i saunoa mai le atu pōlenga, i le vaenga o i lau saunoanga le ai. Ta ua mauto fina ngalo whalia, ta inane po fele tu o mauta e te alala mai whaafio ai, ta u avele no fore tu malo, ta ua uto fina ngalo whaafonga le tunu. Pea tu sa i le mai ta ua tōra no fo, ia le wasota ia u le tu o mauta. Ia la atu le avanoa i sui o le tu o mauta, pea iese si fia saunoa le tatu tu la fono tau whaafi. Ia. E manatu o leo wa sa o le tūlo na winga wa tasi le whawhitinga i finangalo uma o le malo o leo. La atu le wanoa lau fionga ta mai ta i minsta, e te tarifua i tau nisi vaenga sa la ngai finangalo le mota. Ma le nganga whaloa. Lau fionga i le pōwhetalai. Mori foi le nganga whawhitai i le tātou sa whainga i mauta al palimene. Mo finangalo. O fesili mamanatu sa whalia. Tu sa ima tu la fono tau whaaufi, mo te unga. O tu la fono le whatupetu tono sa moa lua ono. O finangalo uma sa whaaleo e tā ua. Ono le aunga le nāo whainga mea. O le soala upule, ma wha manino ma tā upu, o lo wha tala noa ina. Mai ei fo ilo tala tonunga o le tātou sae whau tele. O le tele fo io sulu, e maua ai fi ngota. Tā pena ai le tātou sa folau. Ina ia sao i manu le folau ngā Samoa ma le tātou atunu. Isa o mai tau atu i leo te lenga o fina ngalo whaalia. Pe fōlinga mai o mau umai whaavai le li poti ala IMF. E titi mau sa whaavai mai whaamaumaunga whaaloto i whale o Samoa.
O le tele fo yo mau lo atu ngalu le avanoa le kovana ma le ofisile o mtanga luenga o tupe. Mga luenga o asa taitasi po operation ma policies. Ai leo le aunga leo le tu la fono te te wo pulenga le lei. Ma o le tele fo yo mau. O lo o fa vai mai ni manatu. Ele o yai tutono o tato tu la fono tau fa ofi. Lau fionga i le fonga fetalai. O le autu o le nei tu la fono teu teu. Ele o le suia o le matawhai o i autu pol tutu o tasi o fai tupe tutono Samoa. Ai o le wha malo sia lea o pulenga le lei. O le manino o whai unga whai. Ma le tali atu i o na tiute wha le tu la fono. A o tu mau pēr lona tutu o tasi. E tu sai ma tu langa aloa ia, ma whainga le lei wha avao malo. O le sini au tu o nei teu teunga, o le wha atu mau wina lea o le talitonunga, ma le wha atu atuanga o tangata lau tele. I le whainga tau tupe ma le pule aina le lei o le tamau ainga o le atunu. O nai vaenga sa mai tau watu ma le manino, ta uai i a fianga o le polkiki, ma i a fete na i lau fionga i le fong fetalai. O se tasi le nei o mta o pusa tele i ai fina ngalo ma fesili ai nisi o sui mamalo le palemene. O le popolenga sa whaalia e whatatau lea i le ono a fia o le paltupe tututonu i whainga wha apolkiki o undue influences. Ma tūlanga e ono tūlai mai ai a fete na. E tā ua la o na toi whaamanino. E le aise vaenga o le nei tūla fono teu e whaititi ai pe whaalave lave le tuto o tase o whaltupe tutono Samoa. O lo tu mau pea le tūlanga tuto o tase o whaltupe, e peo na mana o mia, mo le puipuinga le mautu o le tamau ainga, ma le whātua tuanga o tangata lau tele, i whainga tau tupe o le atunu. O le mea moni o le wha moe au tu o le tūla fono teu, o le wha malo sia o pūlenga le lei. Manino wha iunga whai ma le tali atu i tiu te tau ave, a o tu mau pea le tuto o tasi wha tu la fono o whaltupe tutonu. Ma o le wha moe lea i lango ina ai vaenga tā ue lua e te tau o na ngā lulu e whatasi. O le tuto o tasi po le independence, ma le tali manino atu i tiu te tau ave po le accountability. Laua fionga i le fonga fetalai, ina ia au sia lea sini, wa au fia i totono tu la fono teu ni puipuinga, tā ua. E wha amauti no ai le tū mau pēa le tuto o tasi o whaltupe tutonu, mua. Ua manino le tu SSA ina o matawha ioi al komiti whaatonu ma le pūlenga. O le komiti whaatonu e nafa ma le baba ainga ma pūlenga le lei. Ai o le kovana malana pūlenga e nafa ma le whaatinonga o ngā luenga i aso taitasi. Lua. O le tootele o sui al komiti whaatonu o le avea ma sui tuto o tasi. E le o ni sui o le pūlenga. Mai au fia ai foi ma se taitai fono tuto o tasi, e te tau na au sia ai ainga mautu mo le tuto o tasi. Tolu. Ua whaatatia se whaanga solonga manino, ma whaavai lunga o anga waa matomai, mo le filifilia o le kovana. O le awhaia lea iala se komiti tuto o tasi, e filifilia, ma ilo sui tau anga waa. Mai na o i lātou wa whautua ina e lea komiti, e mawhai o na whaamaunia ina e le kapeneta. Lona wha, e lea tu ina atu e le nei tu la fono teu, se malo si anga le minista po le mtanga luenga o tupe, e whaatontonu pe whaalavelave i whai unga o whaltupe tutonu, se i vanga na ai tu langa wa manino o na whaatanga ina e le tu la fono. Lona lima, e ui ina avea le ofisile o mtanga luenga o tupe, ma sui al komiti whaatonu, ona olona to finga fa ofisa le malo, ai ele mawhai ona palota. Ele whai tauina le quorum fontanga, ma ele mawhai foi ona avea ma taitai fono, po se sui taitai fono. E tāua foi ona whaamanatu atu, ele o se matawhai oi fou le nei, wa leva ona iai le nei ai ainga, i tatono al tū la fono, o loo whao ngā ina nei. O le ese senga, ua na o le toi whaamanino, ma whaatapula a atili e le tū la fono teu, lona whaatinonga. Ono, ua whaamalo si a atili ai ainga e whaatatau i a ia fete nai.
le whaalilo-lilo whaamatalanga, ma tūlanga tau a mia o te tau ana tau sia e sui o le komiti whaatonu. Fitu, o le suetusi mai fafo e tō fia le pule ma le suetusi sili al malo, mai ngā lue tutu o tasi. Mai ailo na wanoa ata o toa i whaamaumaunga e mana o mia mo le whaatinoina o ntiute. Vaenga muli muli, ua pui le tu la fono teu teu, le tutu o tasi o le pule ma le suetusi sili al malo, whapea fo i mga luenga whaatino a suetusi mai fafo atu o le whaatupe. Lau fionga i le fonga whetalai, a sila i nei pui ngā uma, ua o fia le tu la fono tau whaofi, e manino le le o a whaina pe whaavai le tutu o tasi o le whaatupe tutonu. Ai wa atili whaamalo si ai le whaavai e mawhai ai o nga lua le whaatupe, ma le tutu o tasi. E awhi ai ma le manino matali atu, i ona tiute tau ave mo le manuia o le atunu. O le mea lea, e le sao whamtalanga, e whaapeo nei teuteunga, ua au mai aini a wanoa mo whainga whaapolkiki, po ni awhianga i le te tau na awhia i ngā luenga le whaatupe tututonu. O loo tu maupea le tautinonga le malo, i se whale tupe tututonu e tutu o tasi, e pūlea le lei, e sao loto mai ni whaalavelave po ni awhianga i le te tau, ma e tali atu, male manino, i le pale mene ma tangata anu uma o Samoa. Lua, e winga i le aveseina o le kovana, lau fionga i le whongwhetalai, o le isi mta upu sa la ngai nisi o sui malo le mauta, o le mta upu le whaatatau i mafua anga, ma le whaangase o longa i whai ai o na avesea le kovana mai lon tofinga. O nisi o fina ngalo sa whaali ai e fōlinga mai, wa whaailoa mai ai e whapea, wa au mai ele nei tū la fono tau whaaufi, se malo si anga fau, e mawhai ai, o na whaingo fia ai o na ave ese le kovana. E te tau na whaasa o manino le nā manatu, mua lava, e lea o se malo si anga fau le mawhai, o na ave ese le kovana. O lea malo si anga, ua lewa o na iai te tono le tū la fono lo whaonga aina nei. Ma o le tele o mafua anga, e mawhai ai o na ave ese le kovana, ua lewa foi, o na aufia ai le tū la fono. O le mea moni, o le suinga ua whai ele nei tū la fono teu. E le o le whaafai ina o le avese ina o le kovana. Ai o le whaamalo sia o puipuinga wha le tū la fono mo le kovana, ma le whaamanino ina o le whaangase o longa i te tau o na muli ta ina. Mo se whaatei ta inga, ua manino tū la fono teu e whaapeo ni ese esenga fina ngalo i mata upu tau whainga whaavai tau tupe. Whainga whaavai tau whesuia inga o tupe mai whafo. Matai tu ina o whaalapot putonga tau tupe, po le mautu o le vaenga tau tupe. E le mawhai o na avea mamafua anga whaltu la fono, e ave se aile kovana mai lon tofinga. O lona winga, e le mawhai o na ave se le kovana, o na ua le fia le malo. Le minister, po le komiti whaatonu, e se whai unga tuto tasi, ua whai al kovana il whaatino ina on tiute whaltu la fono. Mai ta ua le whaamanino atu, e le iaile nei puipuinga manino i tutono le tū la fono, o loo whao ngā ina nei. Ta upu tolu, whainga whaavai tau tupe, ma le mta whaioi au whaatupe tutonu. O le whaasalonga ta pena ina o whainga whaavai tau tupe, lau a fionga i le whonga whetalai. O te moli atu le whaaftai sui malu sa saunoa le nei mta upu. A wau whaali ai le ta ua o whainga whaavai tau tupe, le ati na ina o ta mau ainga, ma le manuia o tangata anu uma o Samoa. Peitai, e te tau na whaamanino nisi o manatu, sa whaalia ina ia sao, ma ato atoa le malamalama o le maota, ma le atunu. Mua lava, e le sao le manatu e whaapea e tāpena ina, pe whai al kovana na whaatupe tututonto o tasi, whainga whaavai tau tupe le atunu. O le ati ina o sos whainga whaavai le malo, e au ai ma whainga whaavai tau tupe, e muli ta ia se whaangase o longa mai aea, ma manino, e au ai su e suenga, whaatalitanoanga, so ala pulenga, mai loilonga, mai paanga uma o lo afia. O whainga whaamai a mata mai lava ilu i tau mwhaafita auli, o lo whiangai ma le atunu. O na so ala upule lea, ma vaenga ese o le malo, pisinisi, whaala putonga, ma tangata anu, ina ia mautinoa, o lo atangia mai ai mana o ngamoni o Samoa.
O le mea lea, o le saunoaga e whaapea e whai ato atasi e stangata ato atasi whai unga, e le whainga whaavai tau tupe, e leo ngā tasi ma le whaanga solonga, o lo whao ngā ine le malo Samoa. Lawa fionga i le whonga whetalai, o te toi fia wha mawhalawa i whātaita inga whaingo fie, ua mai an whailo atu an nafi. E whaali ai le tāua, o le iai o se whale tupe tūtutonu, e mālosi lana wawa ainga, ma mawhai o na tali atu i suinga o lo tutupu i tutono o le tātou tamau ainga. O le isi lui tau tele lea iai nei, o te wha upuina, o le ai o se early prevention approach. E le te tauana se ilonga e o mai le whaafi tauli, po o scams, po o whainga tau whaabalea i tono Samoa, o na whato a whai lea o whainga whaavai po tātou tūla whono. A sila sila i le au tau whaabalea le teimile nei, o lo o maa losi tūla whono i tono Samoa, e whaasala ai. Ai longa i whainga o fia o na sao mai Samoa, pe a whai e maa losi a tātou tūla whono. O tului ma le awhianga o ai tā lafu i a inga, lawa fionga i le whonga whetalai. O le taimile nei, e le o au fia le mtawha ioi whāton tonu, po le regulation al whaltupe tu tono Samoa, i pisi nisi ma whaala potonga tau no ngā tupe, o lo o maua lunga tului e tutongi. E le o au fia uma pisi nisi whailou ne tu la whono tau whaofi o le credit registry, po wha maumaunga mwha matalanga tau no ngā tupe, il tato tu la whono pato amaea na pasi e nātu nei, ua nao whale tupe commercial banks. O le siasi o manga le Samoa, e tele whaalabelabe, ma tiute i aso uma, e mana o mia i pea le tupe. O le tele o ainga mtangata whainga alwenga e maua lalo tongi, ua o i tūlanga la matia. Ona o le mamafa o ai tālafu, ma le maua lunga o tupe, e toi tutongi atu na ilo le tupe, sa lato noina i le amatanga. O le wha maunga mtanga alwenga o wha masinonga i lana li poti wha tausanga, lua olua 5, lua olua 1. E afe lua se la uiva sfulbalu, small claims po tangi. Sa wha wina le wha masinonga, e fese o tai ma ai tālafu, e ilalo ifo le sfulwafe. Lea ua le mawhai o na toi tutongina. O le toa tele o i lato nei, o mātua nofo toa tasi. O tangata e maua lalo le tupe maua, po a inga e toa tasi le tangata whainga luenga. Ma le mafua anga lea, e tāwai, le iai o se whainga maalosi o pūlenga le lei, ma le vava ainga o tūlanga tau tupe. Ina ia mwhai ai o na maua wha maumaunga tala whea ngai, ma ilo, pe mana o mia ni suinga i tūla whono, ma whainga wha avai, e pui ai le manuia o tangata anu. Ia manino foi, e leo le wha moe o le malo, ina ia tau fia ai no ngā tupe, po o le wha whainga tā ai le avanoa o tangata i fisosoani tau tupe. Ai o le matawhai oia se malo, e tali atu, i mana onga o tangata, ma puipuia i lātou mai tūlanga, e ono la matia ai lo lātou soifua manuia, tau te mau ainga. Ia, Maria whenoa lau fionga le tamaitani i stalo, o iei whau i la vea mai a whale ati toru la atu atu lewa no. Sa ieli tal te nunga se mai alfor sanga atu toa, tal tono fionga ni te ua tuai le whawasiri rango leo pe ua supoloa le tele o vaenga. Ole mea lava lentu tuli loa e lo sui. Ale sa noa le fionga ele minsta. Pe u wha apea, u wha mautu ina, le tofia ina, o le pule, o le kovana. E le tu sai ma le tu la fono. O tu la fono le manino. O mo tua wha tele ina, au wala, e wha maro lo ai le kovana. Ma le Principal Act. E na uta uai upu nei fia manino ai. Me wha popo ia. Lea ua ukau maua wha Samoa. E negligence te wha Samoa mai i. Wha tamala tele e wha tirino tiuti wha tula fono. O solia e se tūlanga mātu ia whai pea. Le winga lau telenga. O tele atu ia inga. Lea ua ona o te saunoanga le fionga le misa mai le amatanga. O le pui atiri o tutu o tasi o le whartupi. A lea vatu e mātou. O al mele le sila o fionga i se tali mua mai ei. Le o tādia. Po o lea ni lapi
Ni lape sa yeli ili tu la fono le afsu lima. Awa fa fa te inga o se me o lape le o nanga ale ko vana malem tanga luenga. O mafu ai ni swinga. E au noa mal silfia, e au noa mal environment. O le ko vana male malem tanga luenga. Mai le amatanga fa inga ni tu la fono wa le lenga tele matofsili. Tele matofsili malam lama. Le pensa noa tu nei tu. Ele follow the process le tu la fono le. Lono winga ai vaenga. O naita mo fai o to na pe mai le matanga luenga. Mal ko vana. Mai la to ye fe tu la fono. Mai o le matua manino le fo o mai le fe awala MF. O le matua manino mo mautu le loa fe sulima. E le mo mia se swinga. Se vanga na isi me la iti na governance nga ye. Pe me la le fi sile le fiong. E langa tele upu ye wa mai me afo. Ai le mam lama tele wa le examples po ta inga mai ye. Ma fa la lava. Ya, fa fonga mai lau whionga te mai tai minsta tu sa fa ula vea fa la te toru la tua tu lava no e fa wau lau sauna. Ia, on sa mai lau whionga le fai pule, o le alava e vatu le forsanga, ia mai o ia tuai vaenga ia pe ona e tau silingia, o le foi fa ilo nisi o vaenga. E le te tau ona fa atali ia le tatou faltupe tutonu, se i tupe mai, se i tupu mai ia ni fa fita auli, i tono tatou tamau ainga ma le atunu, mo le tau si fia foi. So atele atangata e o atu, ia mawhailoa atu fo ile lato sa, peila o le whailoa atu tato tūlanga leo tato tului. Ia, molto si fia, ia wana o tato commercial banks, ma money transfer operators, o lo regulate lalo lea fo ile tato faltupe o tututonu. Ai le faso solo atu tali ale minister, mo le si fia, mo la ofionga petalai, ai mais fo ia le mauta parlemene. Ia, ole wawa o mai le vaenga lon tolu, ole mta ituina o whala tonga tau tupe, ma le te atu I tupe whaso tu la fono. Lawa fionga le fonga fetalai, ole isi mta apu tau, ole mta ituina lea o whala tonga tau tupe, ma le te atu I tupe maua mai whainga whaso tu la fono. Ele na tia le atu nu ole whatu plaia o lu tau, e feso tai ma fuala au whasaina, ma isi sori ngatu la fono onga onga. Wa tato wa ai le tele o sfainga leo leo le maua o tino I tupe te tele. O le fesili lai fesili ngia pea, pe fa pe fea, o na fa mauti noa, o lo o le lei, ma maa losi le baba aia, o le fengasolo ai o tupe, I tutono le whainga tau tupe a Samoa. O inai tau wai le mtafa yoia pa tupe tutono, le matai tuina, ma le fa tontonu ina o fa la potonga tau tupe, ma le lango ina o tau mwhainga le malo, e pui pui Samoa, mai tupe maua, mai ngai o inga whaso tu la fono. O le te atu fuala au whasaina, mai si tu a inga sori ngā tu la fono tau tupe, e le o se matafa ioi mo na o leo leo. E mana o mia le ngā lue whatasi, o whaala putonga uma le malo. E au fia ai mpal tupe tutonu, ina ia mautinoa, e pui pui tangata nuu, malta mau a inga o Samoa mai nei a fianga. Le mafua anga le tawai ona mafai e whainga whaavai matu la fono, o na tali atu I suinga, o lo o vabe tutupu le sio manga, o lo o tato iai nei. Atu wai tu la fono mwhainga whaavai, e tuai fo o na tali atu le malo ilu I tau, o lo o whengai matangata lau tele. Lau fionga I le fonga fetalai, o nei whatai ta inga e lua, e le o whailo atu I nei e whai tio ai se tangata po se whaala potonga. Ai o lo whaalia ai le mafua anga I te tawai o na tu mau le malosi o pūlenga le lei. O manino matawhai oi, ma le mawhai e le whaltupe tutonu. O na whaatino le leila na matawhai oi, mo le manuia lau tele o Samoa. O le sini au tū lava o le nei tū la fono teu teu, o le fseo soani lea, e wha amalo si a atili, le whaatinonga o ia matawhai oi, mo le saunga le mūtau tamau ainga, ma le manuia o tupulanga o Samoa le taimi nei, ma le lumana. O isi mta upulau tele sala ngai sui malu. IMF masu etusi o whatupe tutonu, lau fionga I le fonga petalai. O te fia whaapopo atu inisi o mta upu sala ngai sui malu, o na lo utantonunga, e tā ua tele le sao, o whaamatalanga e tui nātu I tutono le nei mauta. Ai mai se mta upu e fso tai, ma le whaanga yo inga o whaala potonga au tua le malo. Sa yesi sa unoanga na whapea mai ai whapea o le IMF e nā te su e tusina le whatupe tutono Samoa. E tā ua na whaamanino atu le mauta, ma le mamalo le atu nuu. E whapea
A whai o le ubinga o lea saunoanga o le IMF na te whaatinoina ngā luenga tausu e tusi, aloa ia o le whaletupe tutonu, e le sa o lea whaamatalanga. O le whaletupe tutonu e iai o na whainga whaletu la fono, ma whainga whaapulenga e whaatinoina ai ngā luenga tausu e tusi, e au fiai le komiti o su e tusi, ma su e tusi tutuatasi, e tusai mai a inga o le tu la fono. O le ipoti whaletausanga e whaatinoina e ala I awala ua mai e whaataatia, ma tu ina atu I pulenga mpala potpotonga, o lo iai le matawhaioi e talia ma ilo ina ai le lipoti. O le IMF e avea mapaanga mo fautuanga tau tamau ainga, ma whainga tau tupe. Ai ele o sana matawhaioi le whaatinoina o su e tusi aloa ia o le whaltupe tutono Samoa. Mata apulanga e winga ele niu mane. Lawa fionga ele fonga fetalai, na iai fo ini saunoanga nga ilea mata upu. O te fia whaopopo le saunoanga le fionga le palemia, le matawhaioi so se minister o tupe, ma so se malo, e vava ai pea I avanoa tala whea ngai, e whaalau tele ai avanoa tau wati nai, ma puna o al tamau ainga, e manui ai tangata nuu. O Samoa se atunu e whaingo fia o na afia I malawhale natura. O suinga le tau mafsuia inga le tamau ainga le langi. Ma le mafuaanga lea e te tau wai o na iai se ainga mamau, ma sa ili pea awala e whaalau tele ai avanoa tau wati nai, ina ia le whaalangolango na o le tasi, po le lua vaenga le tamau ainga. O le melea whai si sila le malo I ne avanoa fau mo tupe te whawhainga luenga, o teknolosi fau, po isi ati nai, e mawhai o nafso soani le whatupla ia le tamau ainga, mga luenga mo tangata Samoa, o se vaenga masani lava le na o lona tiu te tau ave. Mafu anga tu la fon teu teu, ma whaanga selonga sa mulmuta ia. Lawa fionga I le fonga fetalai, sa iai fo I ngalo sa whapea mai e le o afua mai nei teu teunga I ngā luenga masani, ale mta ngā luenga tupe ma le whaltupe tutonu. Ai wafua mai se ngalo le malo po le minister. O te fia fsili atu ma le anganga whaaloalo. O ai le malo, pe a whai ele au fiai le mta ngā luenga tupe ma le whaltupe tutonu. Mo le sila fia o nei teu teunga, e le o ni manatu fau pato atula I mai. O lo au fia I ngā luenga whata atia I tutono le finance sector plan, lua olua tolu I le lua olua fitu. Lea o lo whai loa mai ai le mana o mia, o le toi ilo ina, ma le whaafauina o nisi o tū la fono, I tutono o le vaenga ma oti o tupe. E le ngata I lea, ua mai au na uwia le nei tū la fono tau whaofi, a wala aloa ia, e mana o mia mo le teu wina o tū la fono. Wa au fia ilo ilonga, ma fautuanga, ale komiti o le toi fuata ina o tū la fono o Samoa. Le official lawyer sili o le mtanga luenga tupe pa apea le faltupe tutono o Samoa. Ma ua iai foi tala noanga mai ilo ilonga, mai pa anga tala whea ngai, e au fia ai ma le IMF. O isi tiutia tato faltupe tutonu o le whaatino ina o suenga, po le ale nei mta upu ilona winga moni, ta I tūlanga I tau investors, o le whainga le nā o whautuanga whainga whaamai, ai le tūlanga le iai nei, le na o le tapisa, ai le I whaia se suenga, po watu ina mai se li poti aloa ia, e whaapea mai ai, e le lei, pe le lei foi, le cryptocurrency. E tele foi potential investors wo o mai e whalau loa lato mata upu, o le process le iai nei, e refer uma I le whatupe tutonu, e whai mai le lato assessment. O taimi wato e maua mai le li poti, ai isi foi taimi, e whiu whaatali se li poti e whatupe tutonu. Ma o te mauti noa foi, o lo o filongia investors le lei, ia ma investors whaale le lei. Ma o lau ai, o le alava o lo toa le due diligence process, e te tau na manino, ma whailoa le atunu o lau tele, po public information, whaamatalanga uma, o le kako due diligence process. Ma tā upu sa tā uai ta I te maita. Ia wha pitoa fo I le wha malo I te maita. O lo umia tūlanga whaal ta I te tono wha tupe tutonu. Ma le tele o wha alaput pitonga le tātou malo. Ma o waainga le nā sa ili ngā malo le I tū te maita. I le o se mata upu e wha tatau le I tū pā, po se tau wanga I le vāua li I mata maita. Ai o se wha ilonga lea o le anga waa. O to mai, wha maoni ma le ngalue malos,
Umawhai ai o na lātou tau abeina nei matawhai oi tāua. Ma o le tātou wanga nuu Samoa, e maua lunga lo na whaaloalo i ta maitai. O le atu nuu, o ni tausi file mu, o ni taitai, ma ni whauwhau tua i te tono a inga, nuu ma le atu nuu. O le ala, e tala whea ngai o na tātou whailoa ma whaamanatu, o lātou sao i le atu ina e ina o le atu nuu. O le nei tū la fono, pe aisea, e tā wai. O le nei tū la fono, e le na o le tali atu i mana onga o le aso. E wa tā pena mo aso whainga tā, malu i tāwe o na tū la i mai le lumana. O le matawhai oi el whaltupe tu tonu, o le whaamau tū lea o tamau a inga. Ina ia mawhai o na ngawhatia so se whaalawe tū la i mai. Ai mai se whaalawe e le i valo ia. Ma o nisi nei o lu i tāua uma o na whatai ia i mal tātou watunu, mua, pa u o le tamau a inga. Financial recession. Le vai taimi o le tasiva balu o, ai mai se tasiva balu wha, sa whea ngai sa moa ma whainga tātou tamau a inga. Na mafu ai suinga mpol kalame toi fuatai, na lango ina, wha ala potpotonga wha abao maa loe pe o le IMF. Ma o nei tūlanga, na wha ailoa mai ai le tā ua o whainga wha abae, maa losi tau tupe, ma le matai tuina le lei o tūlanga la matia. Lua, o mala wha le natura. Ua masani sa moa ia afianga o a wha ma matangi malolosi. O nei wha lawe, e a wha ina ai ati na te tele, o pisinisi, ma tupe maua a inga. Mai mana o mia ai se te mau ainga malosi, e mawhai o na toe tali vawe atu. Tolu, wha mai pipisi. O le wha mai o le misela lua o tasiva ma le koviti sfuluiva, na afia tele ai le atunu. Sa tapunia tua oi. A afia pe malanga inga maturisi, ma whai titi ai e wanoa whai ngā luenga mtupe maua. Wha, swinga o whai ngā malom, whai ngā wha polkiki. E tā ua le iai o wha ala potpotonga tuto tasi. Ma whātua tua ina, e pei o le whaltupe tu tonu, ina ia tu maupea le mautu o le tamau ainga, tu salaba pe iai ni fesuia inga i whai ngā malo. Ma le malo si o whaala putonga, e sili atu lona tā ua, na i lo le tangata taito tasi. 5. O lo tātou whea ngai nei, malu i tāua le suau. O le sitia mawalunga o tāua suau i maketi whaabao malo, wa fia ai Samoa, o na o le tātou whaalangolango pea i o loa mai fafo. Ma o nei tūlanga e a fia ai tau o whelaua inga o loa mai soifuanga lau tele. O le an tātou baba ainga i luma, e mauti noa, o le ato iai nisilu i tau sanga o lumana. Pei tai, a whai e malosi whaavai o tamau a inga, le lei le pūlenga, ma malosi whaalapot putonga, e pei o le whaitupe tutonu, o le ama whai e Samoa, o na ngawhatia, ma manu malo i nei lu tau. Ma le sini au tu o le nei tu la fono, o le fausia lea, o se tamau a inga mautu, saonga le mu, ma ngawhatau li maina, mo tupulanga, o le lumana. Ia, manatu o le au te lenga le nala o fionga i le fonga fetalai, ia, e a ngā ilava i tūlanga o loo, tau mawhai e tatali atu, ia vaenga uma e pei o na pesilingi a fo i ele malo le pale mene mal falo alo. Ia o fionga fonga fetalai. Ia, maro whaftai sau noa lau fionga le minsta, lo tula i mai le fionga i le teitai o le itua ngai la tua ki le alo. Lea ua whafonga le mota. E tali mai al malo. E le tulanga ia le tuto tasi. O whai unga whai le ia aua ne i a afia e ni tulanga whapolkiki. E matuale ai masomatu taltununga saunanga al minsta. Kwa afia le whaltupetu tonu. Wala o nau tula i atu. Ina ne i awa e Pascal tula fono. Awa ne i taina i atu le vaenga whao whaile nei. E io eina teu teunga. Mātu te le ina teu teunga whaile. Fionga fono. Ia, o lo tula i mai whau la vea whale atu tolu. Haftai lava. Haftai lea o ole ngala ngale mea ka ole audit. Ngala mai fo ese kasi o sui malu ngai kul miska me mo mo haftai. Le rau tali le fionga minsta tupel tu langa le audit. Le tatu batoi.
o le ai audit le ia le Central Bank le external auditor o le PDO na umana ia ai al melen fa atu ai le melen IMF. The IMF provides safeguards. The IMF mai la to mo ta yala mo me va ai ia aua ne se esele nga runga Central Bank le fai mai meo finga fa vai masani o finga fa vai ia Luis Fiki New Zealand Australia America mesimea e kai kusa ho yang finga fa vai e kasi ia finga fa vai le IMF le ia e kapsusu ia i lea ku mane ku a me kasi ai fa tai ia lea o fia pe finga fa yatu o le nga mai le annual report le te pu me ngafi ngai audit mai kua mai fast food mo kup miliona le polofiki el Central Bank longa lua o le usa ngole le fionga ile le mele ole new money ia fa malu ko o le mele mo kan ko e mo kilo kan ko investment e ese le new money ese le new investment o new investment ia fa ka yo me kan fai a o le new money e fa ese senga a me ia cryptocurrency senga sa ngo mai ai e a mesfela le mele la le usa ngon miska le fionga palmia le mele o ko nga vakau economic zones me fa penga alo no winga pe ia foringa mai o le e teilanga ia ko kula fongo le fai i kalia me ia me kongo la nga le va ko ile mako fo ko nga me ia e mesela e ki fima na malava la ofionga i mafu anga o fa la kele ia va ngoe fa maro lo ile i ka fongo o ile le puler Central Bank po pe ai sa mafu anga o fa la kele ai wale sa ngo me ka ofia fa moku ale wo foi ka bokni o ke le ku la fomo o remove o Central Bank o ko vanga Central Bank mal fala lava Malo vaftai ia la tua tula va nor te tai o malo. Ia, le ava tui le tarifai o le malo. O le ua umana folasia I malae le tali. Le fionga te mai tai minista tupe fea ngai mal tato Central Bank. O le fionga foi le minista tupe. O ia le ko vana le IMF tato. Mai rei la se si lungatu. La tato worora, la tato terano lewa batu pufai. O lewa uma le tasi lua toru leu tato o malesolo na toru nei tato teranoa. Ma wa uma foi na mato fola si atu. O le fina ngalo lea o le tato whainga malo. Whainga malo le to te sauno mai e le na o Samoa le nei. Au nei o lo e le lango o Samoa. O le winga le na o le upu. O le meo lo iei le fina ngalo Samoa. O le mele na e fai. Hai peo na mātou fai atu. E leo tu ua lo tau fautua mai. Tātou lafo lea mamori mau Samoa. Po feo iai e o lo te te pe lato fatu tuanga o lea mai. A leo fa leo tau longon. E no manatu lea tātou avele iuta. Fa leo pe lo tau nganga te te pe o no lo tau tana tari tanunga. You are responsible for your own opinion. Hey, you are. Pule o tau. Al malo, e le whakaria ia o kou. E whai le malo, le mea ua tala whea ngai, mo le malo, mo le nei taimi, ma le nei no whoinga. Ala le taunu wha manino atu. Pau ala le bala. Le no ua ngani e tuai, wala no le ure no whameli tupu fia. O le anganga le nei, o le tupu, o le wha bevesi o fina ngalo. Le whenga luenga le poisata mwhai e tua le sui whalatai. E le wha pe whai nei swinga nei, ono mai ava, tu lau lava le tau o sofa. Le ai, ufuanga le malo, tatou vavai mo le lumanai. E le fau le men nei o serious protection, ini mea se sema ni me wha le tonu, ili lumanai. Ai le wha pe ufai atu le kovana le sau whai, taimina nei. O le mātou le nā vai ma mau mo le lumanai. Ina nei me ane wa tūlai mai sesi kovana. Ia, na tatou o ro lei o onga le tala whea ngai. Na mea lava le mātou te angani atu. Iau tau maari le. Whainga wha vai al whainga mā lole nei. Sila I isi la sanga e mauai so swani mo le atu. E leo whai atu. Le lalolangi wa sui. E wha pela la whatu la tātou so ona sui. Sui I le me tala whea ngai ma le lei whatu la whonoina ma pui pui sa moa. Pui pui ringa lea. Le watu nei. A leo wa whola sia e tau te ia pule o tau.
Pure lau fionga le fonga fitalai pe fai stato palo ta tau vala au po ia langolango tu la fono pe le ai. Au le malo e tu mau. I lona taritonunga o le tu la fono le ni. E manui ai Samoa. Ia o leu fai una lau fionga le fonga fitalai e tato walo ia tu mai le lafo. Ia fa solo le o le mo le abano e to e ave ai oile. Tato komiti ha le fa solo. O mai le tunu. A fio mai Samoa e a mai o lato fina ngalo e faa ari le mea nei na toe fo i mele i tono le tato mot. Ia polo toe so ni atu le lau fionga le fonga a lewa umana sa o si fina ngalo le mot. Le la ave le tunu e toe me whalitana noanga po feo ta atia le lato fina ngalo. Ia ina ia maua le tasi le so ma le ngang wha aloalo. Ma lo whaftai ia la atu le ia le sui o whale alupo. Taila mo lava no. E ai lo ngona I maota le saunoanga ta ua le whionga palamia. Paua leo se tu alalo. Saunoa manino lava. Swinga nei wa whai. E le mo o le ko wanalo iai nei. Pawhitai. O le manatu fo ina e le I whai atu fo isa manatu fa apea lo iai. Ai ta ua lon whenangalo fa apea mai. Se I whai ne I sau se isi tangata I luma. Le sao. Ale wa whai atu ngal tu la fono e pui pui ai. Ai se ale mea ua wa ai ai I luma. Mena venana fasili ai, la mea la asui ai, wa iei se mea ufa ale tonu. I le au nanga a leo lo wa ai le Central Bank. Pero mea nai alena, wa poe, sa mea sui se mea e leo leanga. Ia o lewa maua lo finangalo, lewa maua, o lewa maua lo finangalo, e tu sai o sao e fatu tuanga e sao noanga le fionga le panemia. O la e ia whonga vai uta au ngau au tere mafuanga le sao noanga le fionga le panemia lea no maua. A whai e lo e nei, e e po lenga lea nga I luma inisi tai tai e fau mai o le malo e tai tai ian malo. O le au te lenga o tau sao noanga lea na wha manino le le fionga le minstao tupel vaenga lea. E ila le manatu. La se o wafea ni wha malo le minstao tupel no o watua lea. O sau wha iunga e tusar sao noanga. Au lo tau tu o lo angai ale malo. Se I wha manino le vala lea. Se I o I se tala le fonga fitalai e amata maltato pre-sittings. Mole atu whaftai lau fionga I le minsta. Wha malo sao no lau fionga le minsta ta tonu o manino ma mai o iom ta upu sala ngai sui ma malo wha tau tu la fono tau whaofi. Ia tu maupea le malo sortino ma le tomai wha au penga ina e le atua. A wā tau ave ino le mtanga ruenga o tupe. Se o wha manino le tūle a tūsal a matanga o tato pre-sittings. Ina ua avatu le avanoa tau te sau noa le tūla fono tau whaofi nei. Na tamua le fionga tai tai o le tuangai. O langa o lolo o wha mau le official fono. Sau noanga to mua e te ena e le vaenga wha upwhai o lo aia ia a ia tau o tangata tu la fono nei. Peitai, na tu ava noa tu lava fonga fitalai. Langa lai wha fufonga mai o tau tu malo po feo ta oto ai o tau finangalo. Sa whalia foi o tau finangalo ma te talo mai. Se tu atu tu la fono tau te whai tau ma mai o iai. Lua sifu mar whai tu la tu atu leva noa. Se iau lia le aso lua. Aare sau ngoanga mua ma le ta mua le tato pre-sittings. Te enga el vaenga whau whai e pui pui ai a tau tangata le I tau pipi. Sa u whaatali sau noanga na mata mai ai le ilo ilonga le tātou tu la fono tau whaofi nei. Sa no manino lau fionga le taitai o le tuangai. I lau fina ngalo e au mai o se sui o le pā. O le upu moni sa u whaatali ana whaape te sau noa pe o le sau noanga leu e sau noa mai. E ta ui ai le vaenga whau whai. O le upu moni o le whai unga no foa, le mwhaintu atu se awa noa I au tau. O tau umar vaenga whau whai le tau pipi. Ai sea. O pāne mene wha temu kalasi e sau noa lor taitai. O leo te lenga nao se vaenga whau whai. O lea e whaatu langa maalo I e tonu o pāne mene. Ai o te whawhetai, I le atua, o leo te tala le awa noa mou tau. O le vaenga la leo o e sau noanga le fionga le taitai, o le itua ngai tau te ena, le tu la fono tau whaofi. O le whai unga no fua, o le tau whai unga na. Ana se mea ane te sau noa le amatanga e a mai ilunga I se mata upu whaaloto I whale, ma le whai unga le vaenga whau whai.
o te whaamaruru atu, e le taulana maua tau awa noa. A o te whaafitai lea tua lai whaafonga tau tu malo, whiwhiri au tau. Whēliri whai eri whina ngalo ar whai pule o loo sao whai i le vanga whaup whai. Pe o lo tau tai tai, po o le tu malo na whiwhiri au tau, o lea sa whaatari i elu no whoa. Au o lea, lea ua mai whaasisi langa a lea whionga tai tai o le tua ngai, ia o te whaamaruru atu. O la ahalu a tātou le prosese maasani ain whaatino ai tātou. A whai o le whina lava leo tai tai o le tuangai o le whaamau ia i mātou. O na o lau o whionga lava te tu la fono. A o le tele o au te tele. E a mai a whaafautuanga. O lo au mai whaafautuanga le tele o whina sui. O le naitu o le maotai ngai o le malo. O le mele o te whaamalu lua tuai. O le a tātou ua le prosese ma le whaatatianga o ngā luenga o le so. O le a whaawau iai tusa o ngā luenga whaatatia o le mota. Sili, po le a whaitauina ne tu la fono tau whaofi o teu unga tu la fono whai tupe tu tonu o Samoa, lua whelua sun moleono, ilona whaitaunga whalua, o eo finangalo e ai sao noa mai le ioi. Au ese le ai, ua manu malo le ioi. Tu la fono e teu ina ele, tu la fono whai tupe tu tonu Samoa, lua whisfurma lima. E wha amalo si ai wha aputonga o tiu te tau ave, tu to tasi o tūlanga tau tupe, ma le mwhai on tali atu o wha tupe tu tonu Samoa. Ia wha tu wina stai te whono o komiti whaatino e tu to tasi, ma ia ai tō whinga manino, wha tu langanga o whaatinonga, ma le wha tu lai seina, ma mō mta upu e so tai ai. Tu sai ma tu la fono tu mau, o le atu inatu tu la fono tau whaofi o teu teu ngar tu la fono whare tupe tu tonu Samoa, lua whelua sfurma leono, i le komite o tupe maua ma tupe tongi, mo le iloina ma toe li poti mai le fono au, i se fono tanga o lumana. Tato se mai le si tu la fono tau whaofi. Tu la fono tau whaofi o teu teu ngar tu la fono o tupe teu, whawhai ngā ruenga mai fafo, lua whelua sfurma leono, i lona whaitaunga whalua. O te tāpā mar whaloalo lau whionga le ministau pisinisi ala manuia malepa. Lau whionga le whangawhetalai, o te whātau le lafo. I whaitau nei tu la fono tau whaofi, teu teunga tu la fono, te peteu, whawhainga o ngaina, mai fafo, lua whelua ono. I rona whaitaunga whalua, o te whietau tala, whaman mama iai. Whalua ministau tupe maua, ministau tinamata maitai, mare ministau tupe. O te tāpālo whionga ni ministau, mo lau sauna o whamamlam. Ia waftai lau whionga le, o te lai mo lau noa. Ia o te mlatua le i o sam talanga i le. Tu la fono, ia o do whātu lau pa i ar mauta. Whio lau whionga le, ponga whetalai. Whio lau whionga le i pāri mia. Pelo whionga le sui pāri mea. Pelo whionga i, to whionga i Mistar Kapeleta. Pelo whionga le sui Whong Whetalai. Pelo whionga i sui Mistar. Ia, ia utu lai. Ia, patro nai tuan mota. Ia te voia, tui tu totasi. Tolo voi lau, whionga le whelau tusi. On fono, e foi le, e o lofisa, e foi a polisilio, tanga ruenga, sua fisili, tanga ruenga ma, patonga tu moti al malo, e al malo Samoa, poto mai nei, sura reasu. E tu atu foi e fatu loule, pa foanga Samoa, ta puai, mai mota malawa, e pai e fatara lei, pai e falanga nu, ia tailan foi pa io Samoa la le tulu mau te mna to le nga fo le ata pe fetalai nga pa ia pa ia lala tot foi ata tau leia pe sa fie finga la mai tai tu tonga le foi o tato sirfai le bonga wao le lo bonga le lo mea de so fo mau ma langi ma le lofa tato tapau siri langi. Via le atua,
o na alofa mo ngā lei. Fatal fatu, ma lau whong whiwhia, nei vai ngare aso. Ka mā lor tu whamaua, lange mā, ia pa ia maulunga pane mene, Samoa. Wha maur whono usue, li po ia upu. Ia wase manu ia o Samoa, e ma tai au. Tau whionga le whonga whetalai, ia utula ia male awa male, parau tele, e whaidu whoni mautale. Tula whono tau whaofi, o teu teu ina, o tula whono tupe teu, whainga runga ina, mai whafo luafi luonu. Tula whono tu o tupe teu, whainga runga ina, mai whafo luafi. Sa whau si enda, mai whamoe moe, mai naunau tainga. Nei whato sina mai, ai tupe mai whafo. Whainga runga ina, I tono Samoa. Le ngata idea, ia whamo tu foi, ma manoa, mai ata tau, tātou tangata anu, Samoa, ia wai ai ngai oinga, tauru tamao inga. I le lua lima tau sanga tuana yatu, tau mai te minei. I wa tēring suinga, mai tauina. Whātua ino pisinisi, le ngata I Samoa nei, whapea foi lau langi atoa. E mo Samoa lawa ia, mai tau na matanga ruenga, ma whainga maro, ia wa wai suinga ma, lui tau, lesta laina ma le whātino ino pisinisi, ai la tau mai whafo, e lo ni tangata anu o Samoa. Ulis foi, o I la tau nei, o ngā lue whai paanga, wha paanga, ma o tātou tangata anu. Whātino atina e pisinisi, lo wa pena foi, na tau tia e nisio business a tātou lawa tangata anu. Mai tiro foi le tū tau le whainga whatauwanga. E ono pui ai tātou business la iti nei. Lau whionga le whanga whetalai. Lea na esto wha whainga malo. E toi loilo nei tū la whono. E fua I lunga o sini au tū nei. Mua. E whamanino nisi o whai upu. O le tula whono, e pei o le whawinga ina, o whaupunga, manisi o whai upu. Whapena la fua, process, mo le whatino ina o ngaruenga. Lua, toi loilo, o fitunai, o whatatianga o le lisi whaleo, ma le lisi whatapulaa, I tono o tula whono. Me le tolu, ilo te toa tarusanga, ai la tau mai whafo, mo le whainga runga ina o ala tau tupe, I tono o Samoa. Ne mo tinoa la tau o lo tarusanga mai, o la tau tonu ia, e o naina bisinisi. Papea foi, ma le mau tinoa, e le ain, I ala tau morianga, whale tula whonu. Ma le ia fia foi ni whainga, tau whatupu whravelave. Lia moro pupuia de mbalu la tele o ratunu. Ona wha, ia o ngatasi le whatinonga o ngā ruenga, I lalo le nei tula whono, maisi tula whono. A wata mo whainga malo, e ngā rue whatasi ai o fisi al malo, whapsoai, o whamaumaunga o whamtalanga. Whamotino ai la tō moni, e o naina pisinisi. Vanga limba, ia toi wha malosianga ala matanga ruenga, pisinisi ala manuia maneipa. Whatino ai ala taunga ruenga, turi loa. Ma le mai tai tuina, o pisinisi nei mai whafo. Lau whionga le whangatalai. O lau la loa, e o te oto, ma au ili atu nei teunga. Au tu o netu la whono tau whaofi. O le whaipulua tu la whono au tu, o le whawinga ina o upu, ma whaupunga, o lo iai teimi nei tula whonu, e peo whaupunga nei, mumua, tupe, teu whainga rangaina, mai whafo, po le foreign investment. Lua, le o lo teu, whainga rangaina, ana tupe I Samoa, po le foreign investor. Non tolu, manuia I ona, po the beneficial ownership.
fai pu lua pu lua tula fono tu o lo fai loai to ainga pisinisi e tu sa noa exemptions pe le sala ina ilalo o le ne tula fono ona lo le sala fatun tonu e isi tula fono o lo pule aina e le pulenga tupe fa va ma lo Samoa por Samoa International Financial Authority o sifa o teu ngor fai pulea e fi ai business tausi ma vaenga po trustee companies o lo le sala i sifa a fai ai ai ndisi o le fatino ina nga yo inga fa business pe fa ma oni e sifa o tau lo le sala i lalo le nei tula fono fai tolu mo fai fa tula fono tu e fa sino i le disi fa leo nga le disi fa tapula o le disi fa leo la ufenga le fa talai o pisinisi ai le mafai e la tou e leo ni tangata nu Samoa o na la tou fa tino ina pe fainga ngai o le disi fa tapula o pisinisi ai mafai o na la tou fa tino ina ai inga e te tau na fa mari ina mo o teu unga nei fo upo e fiai bombua le vese mai o nei lisi mai de tula fono au tu ai fa se atu tula fono fa tonton pata se mta yala mo le ilo loina nei lisi lua fa popoina foi fa puiva tula fono au tu ai inga mo visili e tai lua tau sanga ai lo nei lisi o fai puono puipuia o le tula fono au tu o matafa yo ia al committee fa tu mo tupe teu fa fainga lungaina mai fafo the Foreign Investment Advisory Committee o le nei committee la tau te ilo loina lisi fa leo pa le lisi fa tapula o ta yala ma fa tinoina o le loina nei lisi fa pe ai ma le fa tuaina o le minister il fa tinoina nei longa o teu unga le fa yupu o teu fa popo o le lisi tafa yo le isi tafa yo il committee le ngata ina fatino le ilo ilona le ilo loina o le lisi fa leo ma le lisi fa tapula ai la to fa tino foi ilo ilonga ma fa tua inga ruenga fa la wiloa fa to sina mai tupe mai fafu e teu fa fa ruenga i Samoa pui fitu a o tula fondo tu tafa yo ia mtanga ruenga mtau tau tupe teu fa fainga lungaina mai fafu e lo ia se mata foi yo e fati no ina ia matanga ruenga e fala wi loa fala wi tele ia fa maunga fa mtalanga tula fono ma fainga fa vai mtau tau tupe teu fa fainga ruenga mai fafu la o fenga fu talai teu ngale nei foi upu fa popo ye lisi le isi mata foi yo e matanga ruenga le ia la tu fala wi loa fala wi tele public awareness ia famtalanga tau tula fono ma fainga fa vai o lo lima tai nai le fatino ino ngaruenga tau tupe teu fa fainga mai fafu Webu F2P, F2PA, F2C, ma le F2D. Fai upu ia fa popo tula fono au tu e fa sino ilo loina o tarosanga e tuina mai mo tusi fa maonia Foreign Investment Certificates. E tula fono au tu te minei lo fa tula fono ina ai le fa tino ina o fa eunga fai is tarosanga i tu tonu sfulu aso talu ona tauli mai na mtanga ruenga ma fa eunga fai e fua i lunga i tuainga pisinisi e fia fa tino ina pe fai yai le lisi fa leo ma le lisi fa tapula teu ngandei a fiai fa tino ina suenga o tangata anu mai fafu e teu fa fainga ruenga la tau tupe sabo due diligence process toi fa lo tele taimi fa tino ai i lo longa o tarasanga mai se fulu aso i le fa vai aso o ia ingo tusi fa mbaundia ma fa yai o no fale la fainga ruenga o fatanga ina authorized officers i tu tono pisinisi e fatino ala te wasi singo bo fa mo moenga o tula fondo ma tula fondo fatun tonu ma leisi ia fa ilo mai de tangata mboni e fa manu e ina i tupe o lo teu fa fainga ruenga beneficial ownership o fa upu valu pi o fa upu nei o tula fondo o tu
mo le whawhawina o tusi whamaunia. I teimi nei, e tau na whawhau tusi whamaunia i tau sanga tai tasi. Mai te tau tau sanga mai e whawhau le tonu masina e le umare au ngāle tusi whamaunia. Long whai fōi le tau sanga mai te tonu masina. I le mai ai o le au ngā le pepa whamaunia. O teu ngal whai upu lea u whamausi ai le tuina mai tau sanga i te tonu masina. E le mai ale au ngā le pepa whamaunia. Whai puiva o whai upu lea tu la whono au tu e whasino i le taimi whatulanga ina o le au ngā le pepa whamaunia. E tasi le tau sanga au ngā ai le tusi whamaunia i lalo tu la whono. E au whai loa mai e nisi o le au whai pisilisi. O lea whatinonga e le mautino ai le whau wau o ala atau ati nae. Ina nei te ena ai wa tele la tutupe o maea o na whawhai ngolanga ina. O teu ngal whai upu lea u whapapoi na ai le taimi whatulanga ina o le au ngā le tusi whamaunia. Mai le tasi tau sanga, i le lua tau sanga. Whai upu sumba tolu, whai upu lea tu la whono au tu, mo lea ia e tau sanga ai le o te ena sana tau sanga. Po se pepa whamaunia. Whamaunia foi o wha lea ngā ina. E toi loilo ai lana mta upu. O se tau sanga o te ena e mawhai o le tau sanga i le minister, mo le toi ilo loina. Se tusi whamaunia o wha lea ngā ina. E tau sanga le whamsinonga maurunga. Mo le toi ilo loina. O le teu ngal whai upu lea lau whianga le. Mo pitarai. Le ai le tua fiaina. O se tangata se sue tuto atasi. Independent reviewer. E toi ilo loina whai unga le ofisiri o pūlenga. Na whai e lalo tu la whono o tu. Pea talo sangaina le toi ilo loina. E tangata na fie le na whai unga. E te au lea watele o te vairu peina le sao noa ngā lau fionga le minsta o si i tairo watele. O ne taluai o tātou taunu o tātou malolonga masani o lea uli, o le mea lea, la tuatu lea vanoa pe ato e taliu mai le mae ai o ne tari ngā sua, e wha ua wari forsanga lau fionga le minsta. O lo ua saunia le tātou tau maftanga o lea uli, le mao tarto filau eti al sana, ia e tali ai lau tau sua. E ile anganga ia o le awhata tia ese ngā ruenga al whono au whai tūla whono mo lana malolonga masani o lea uli, tātou to e tau au fia i le tūla e lua i lea uli nei, ma le anganga whaaloara.